Nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira umugoroba mwiza wa tariki ya 26/2026 ukwezi kwa kabiri. N'amakuru akomeye cyane murabizi ko amaze iminsi havugwa inkuru y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma yahoze ari umuvugizi wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ntambara ikomeye cyane M23 imazemo imyaka itari mike ihanganye n'ihuriro ry'ingabo za leta. No kuvuga yatuzi ihuriro ni coalition ni FARDC ni FDLR ni abarwanyi ba Wazalendo n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi n'abacanshu batandukanye ivuga ko ubu ngubu n'abacanshu bo mu mutwe wa Blackwater bamaze kugezwa muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma intambara yaje guhindura isura. Leta ya Kongo yashyize imbaraga cyane mu ntambara yo mu kirere aho hifashishwa drone ndetse n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse binavuga ko hari n'izindi Sukhoi 30 zaturutse mu gihugu cya Angola. Hanyuma rero izo Sukhoi nazo ziba ziri kwifashishwa mu bitero bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Hari itangazo rikomeye cyane maze gushyirwa ahagaragara na leta y'u Rwanda. Lieutenant Colonel Wiringoma ndetse na General Makenga uyu n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu za M23. Hanyuma rero mbere gato yuko ninjira kuri amakuru nyirizina reka mbanze mbahe inshamake y'ingenzi yandi makuru agezweho kugira ngo tune kugaruka ku makuru yacu ingenzi. Biravuga ko muri Korea ya Ruguru yiyemeje kongera umubare w'intwaro za nucleaire ifite. Perezida wa Korea ya Ruguru yitwa Kim Jong Un amaze kandi iminsi mike yemejwe n'ishyaka rye ku butegetsi. Yavuze ko igihugu cye kizakomeza gukora ndetse no kwagura ububiko bw'intwaro kirimbuzi za nucleaire yaba mu ngano yazo n'ubushobozi. Ibi rero yabigarutseho ubwo yari mu nteko ishinga amategeko mu nteko rusange y'ishyaka rye ry'abakozi. Yavuze ko intwaro za nucleaire za Korea ya Ruguru zizagumaho kandi ntawazisubiza inyuma. Yakomeje avuga ko Pyongyang ni ukuvuga umurwa mukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru izakomeza kandi kwagura ububiko bw'intwaro zayo mu gihe cyose intwaro za nucleaire zikiri ku isi ndetse igihugu cye kigishyirwaho ibikangisho na Amerika. Perezida Kim Jong Un yongeye kandi kuburira ko bazabagabaho ibitero izabisubiza no kuba buri umwe uzagerageza kandi kubangamira inyungu zabo. Ati dufite gahunda y'igihe kirekire yo kongerera imbaraga intwaro za nucleaire dutunganya buri mwaka mu gihe kiri imbere kandi tuzashyira imbaraga mu kongera umubare ndetse n'ahakorerwa intwaro za nucleaire. Twihuse mu buryo bw'incamake kandi reka mbabwire ko ipari mu gihugu cy'Ubufaransa hari kuvugwa inkuru ivugwa kuri Claude Muhayimana wagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Biravuga ko yasabiwe gufunga imyaka igera kuri 15. Ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bwasabye urugereko rw'ubujurire rw'urukiko rwa Rwanda rwa Paris guhamya ko Claude Muhayimana yagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 rukamukatira igifungo cy'imyaka 15. Claude Muhayimana avukiye muri Prefecture ya Kibuye mu mwaka w'1961 yamenyekanye cyane kandi mu gihe ari umushoferi w'umushinga w'ubworozi bw'amafi mu kiyaga cya Kivu n'uwa hotel yarizwe nka guest house ku Kibuye. Abatangabuhamya benshi babwira urukiko ko Claude Muhayimana yatwaye intera hamwe n'abajandarume mu gihe babaga bagiye kwica Abatutsi mu bice bitandukanye bya Kibuye nko muri stade ya Gatwaro Nyamishaba mu kigo cya Senja ndetse mu Bisesero. Claude Muhayimana abanyamategeko be bagaragaje ko uretse ubuhamya umushinja nta bimenyetso bihari bigaragaza ko yagize uruhare muri jenoside, ariko abatanze ikirego babitewe utwatsi bagaragaza ko ibyo ari binyoma. Perezida w'umuryango CPC ruharanira abarigira injishi akabana n'umwe mu bawushinje Alain Gauthier yagaragaje ko kuva iyi dosiye yafungurwa Muhayimana Claude yabeshye kenshi kandi ko ibinyoma bye ari byo bizatuma ahamywa ibyaha. Alain Gauthier yagize ati Bwana Muhayimana ari kwishyingura ati mu binyoma byose yavuze ati kuva iyi dosiye yatangira mbere ati mbona hari ubwo birakaza perezida wiburanisha akamuhangama, ariko kandi umwanzuro w'urubanza ati ntunamenyekana igihe kitaragera. Muri 2021 Claude Muhayimana yahamijwe ubufatanyacyaha mu byaha bya jenoside no mu byaha byibasiye muntu akatirwa igifungo cy'imyaka 14. Ibyo byashingiye ku bimenyetso kandi n'ubuhamya byagaragaje ko yatwaraga bicanyi mu gihe babaga kandi bagiye kugaba ibitero ku Batutsi. Urubanza rw'ubujurire rwatangiye tariki ya 3 Gashyantare 2026. Abantu 51 barimo 30 n'abandi bo ku ruhande rw'ubushinjacyaha abo ku ruhande rw'abaregera indishyi n'abashinjwa Muhayimana Claude nibo batanze ubuhamya. Biteganijwe ko 27 Gashyantare ari bw'umwanzuro w'urubanza umenyekana nyuma y'umwiherero w'abacamanza ndetse n'inyangamugayo zarukurikiye kuva rugitangira. Reka rero tujye ku nkuru kandi imaze gushyirwa ahagaragara na leta y'u Rwanda. Mbere gato yuko njya kuri iyi nkuru reka mbabwire ko hari umugabo witwa Ermencho. Uyu mugabo Ermencho ari umucuruzi kabuhariwe w'ibiyobyabwenge wishwe ku bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari afite imbaraga ki?
hari abantu bake cyane bakoze amateka y'ibyaha bitegurwa byo muri Mexique. Nemesio Oseguera Servante uzwi nka El Mencho ni umwe muri bo. Yavukiye mu cyaro cyo mu ntara y'iburengerazuba ya Michoacán. Kuzamuka kwe ku isonga ry'umutwe mu mitwe y'abagizi ba nabi kandi ateye ubwoba muri Mexique nanone Jalisco New Generation Cartel byari ibintu bikomeye cyane kandi byagezweho binyuze mu bugizi bwa nabi n'ubugome. Iyicwa rye ryatangajwe nk'insinzi muri Mexique no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. BBC ivuga ko ku cyo iyicwa ry'uyu mucuruzi w'ibiyobyabwenge El Mencho rivuze kuri Mexique. Abategetsi ba Mexique kandi Amerika batangaje ko inzego z'ubutasi za Amerika zagize uruhare mu ifatwa rye mu gikorwa cy'ubufatanye bwambukiranya imipaka. Bavuze ko bwari ingirakamaro kuri leta zombi. Ku gisirikare cya Mexique, iyicwa rya El Mencho riciye intege nibura mu buryo kandi bw'imitekerereze itsinda rya CGNG yarakuriye, ndetse wenda mu gihe runaka abakoranaga na El Mencho ntibatinze kandi kwihorera. Bashyizeho za bariyeri mu mihanda maze kandi batangira ibikorwa by'urugomo bikabije mu mihanda mu ntara 8 zitandukanye za Mexique, guhera mu ntara ya Guerrero ku nkombe ya Pacifique kugeza kuri Tamaulipas mu majyaruguru y'uburasirazuba ndetse n'umurwa mukuru umujyi wa Mexico n'intara ikikije uyu mujyi bahuye n'ibibazo byatejwe n'izi mvuru. Iyi nkuru ya El Mencho nzayigaruko mu makuru yacu y'ubutaha. Reka ndebe inkuru ireba abanyarwanda bose mbabwira ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yemeje ingengo y'imari ya 2025-2026 ivuguruye. Inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yemeje bidasubirwaho ingengo y'imari y'umwaka 2025-2026 ivuguruye, aho rero yagabanutseho miliyari 80 na miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda ku yari yemejwe mbere, ikagera kuri miliyari 600 ndetse na miliyoni 950 z'amafaranga y'u Rwanda. Inteko yari yemeje umushinga w'itegeko, ukaba kandi uzashyikirizwa komisiyo ifite ingengo y'imari mu mishingano ngo usuzumwe ingingo ku yindi mbere yo kwemeza ingengo y'imari nshya. Biteganyijwe ko amafaranga ava imbere mu gihugu azinjira azaba angana na miliyari 4 na miliyoni 632 ndetse na 700 y'amafaranga y'u Rwanda, harimo imisoro ingana na miliyoni 3 na miliyari 3 ndetse na miliyoni 655 y'amafaranga y'u Rwanda. Inguzanyo z'imbere mu gihugu zingana na miliyari 513 n'igice, n'andi arimo akomoka ku mitungo, ku bintu kandi na serivisi byagurishijwe, ndetse n'amande n'ibihano angana na miliyari 490 na miliyoni 800. Ku ruhande rw'amafaranga yinjira ava mu mahanga angana na miliyari 2,000 na miliyoni 289 ndetse na 300 by'amafaranga y'u Rwanda, harimo inguzanyo zingana na miliyari 1,000 ndetse na miliyoni 639 n'ibihumbi 700 n'impano zingana miliyari 649 na miliyoni 600. N'amafaranga yasaranganyijwe uko azakoreshwa mu buryo butandukanye kandi bushingiye ku bigomba gukorwa n'ubwihutirwe bwabyo. Ingengo y'imari isanzwe yagenwe ingana na miliyari 4,000 na miliyoni 836 n'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Arimo rero azifashishwa mu kwishyura imishahara y'abakozi angana na miliyari 1,000 na miliyoni 137 n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibintu na serivisi angana na miliyari kandi 1,000 ndetse na miliyoni 380 by'amafaranga y'u Rwanda azifashishwa mu kwishyura inyungu angana na miliyari 536 ndetse na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Hari kandi amafaranga azifashishwa mu gukoresha ibikoresho bihambye, impano, inguzanyo, imisanzu n'inkunga zihabwa abatishoboye n'ibindi bitandukanye. Ingengo y'imari y'iterambere kandi ingana na miliyari 2,000 ndetse na miliyoni 115 n'ibihumbi 800 azakoreshwa mu mishinga itandukanye y'iterambere hirya no hino mu gihugu. Minisitiri w'imari n'igenamigambi Ambassador ni Yusuf Mulangwa Plutôt yasobanuriye abadepite ko igabanuka ry'ingengo y'imari ryaturutse ku mpinduka zakozwe mu gushaka amafaranga akoreshwa mu kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga gishya cya Kigali. Yaganutseho miliyari zigera kuri 68 ndetse na miliyoni 200 ku mafaranga yasabwaga mu mwaka w'ingengo y'imari 2025-2026. Hari kandi uburyo bwari bwiteganyijwe bwo kwishyura inguzanyo ya Rwandair mu mwaka w'ingengo y'imari 2025-2026 bwaravuguruwe, bituma izo nguzanyo zizatangira kwishyurwa buhoro buhoro guhera mu mwaka w'ingengo y'imari 2026-2027. Iryo gabanuka ry'ingengo y'imari kandi
ryuzuzanyije n'izamuka ry'amafaranga aturuka hanze akoreshwa mu mishinga y'iterambere bitewe n'amafaranga ateganyijwe kandi guturuka mu nkunga n'inguzanyo z'amahanga. Impinduka z'ingenzi zikubiye mu ivugururwa ry'ingengo y'imari n'amafaranga azinjizwa, kwiyongera kw'amafaranga kandi aturuka mu misoro, kwiyongera kw'andi mafaranga ndetse no kwiyongera kw'inkunga n'inguzanyo z'amahanga zikoreshwa mu mishinga y'iterambere no kugabanuka kandi kw'inguzanyo z'amahanga zinyuzwa mu kigega cya leta. Nubwo ingengo y'imari yagabanutse kandi leta yerekanye ko amafaranga aturuka hanze y'igihugu yarateganyijwe aziyongeraho miliyari 50 n'igice, cyane cyane ay'inkunga n'inguzanyo zikoreshwa mu mishinga y'iterambere. Bizajyana n'uko ingengo y'imari igenewe imishinga y'iterambere nayo kandi iziyongeraho miliyari 56 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Aho rero ariyo nkuru ireba abanyarwanda bose muri rusange ko ingengo y'imari ivuguruye yemejwe n'inteko ishinga amategeko. Reka tujye kuri Colonel Bahati Elasto. Uyu nguyu ni guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru washyizweho n'ihuriro rya AFC 23 rwa Butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yitwa Colonel Bahati Musanga Elasto. Yasabye abaturage kwitandukanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, abamenyesha ko abawushinze bamenye amaraso y'inzirakarengane mu Rwanda. Ubutumwa rero yabuhaye abatuye muri sheferi ya Bwisha, Grupoma ya Binza, muri teritwari ya Rucuro hafi y'umupaka wa Uganda, ubwo yabasuraga aherekejwe n'abandi bayobozi bo ku rwego rwa politiki n'urw'umutekano. Ati bariho umuvumo w'Imana, ntibazabasha kandi no kugera ku nzozi zabo zo gutaha bagafata igihugu baturutsemo, kuko bakivuyemo bamenye amaraso y'inzirakarengane bagize na hano kandi bakomeza kuyamena, nibyo biri kubakurikirana. Ubu bariho amaraso afite urubanza, turabizi neza ko bakiri mu mashyamba kandi ntituzahwema kubarwanya kugeza tubatsinze. Guverineri Bahati yavuze ko abagize FDLR kandi ari ibisambo by'indambi byirirwa bishuka abaturage, bikabambura, bigasambanya abagore n'abakobwa ku gato. Ati ariya mabandi ntazigera agira igihugu nk'uko tugifite uyu munsi wa none. Icyo bashoboye ni ukujya batega ibico imodoka bagasahura abazirimo bakabica, ari nawo muvumo ubariho. Yagaragaje ko abarwanyi ba FDLR baramutse kandi badashyigikiwe na bamwe mu baturage kandi babajyanira ibyo kurya mu mashyamba, bayivanamo bakayishyikiriza AFC 23 ikabashyikiriza u Rwanda. Muri Werurwe 24 AFC 23 yafashe kandi agace ka Nyamirima kari hafi y'umupaka wa Uganda, nyuma ya Katwiguru yahoze arindiriye abarwanyi ba FDLR, yanahozemo kandi ibirindiro by'uwitwa General Dan bari barahashyize bariyeri bambura abaturage. FDLR ni umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, barimo interahamwe, ingabo zatsinzwe Exfal, bahoze kandi mu butegetsi bwa Habyarimana Juvenal, biganjemo abahungiye mu burasirazuba bwa Zaire yahindutse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunsi wa none kuva abantu bahunga bahora barota gusubira mu Rwanda binyuze mu ntambara kandi bagakura ubutegetsi, bagerageje kenshi gutera iki gihugu baturutse mu mashyamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byabahira, ariko n'ubu ntibarava ku izima. Hari abarwanyi ba FDLR kandi babonye ko intego bihaye batazayigeraho nyuma y'ibitero byahitanye bamwe mu bari abayobozi babo, ariko abandi nka Nahubuka Pacifique uzwi nka General Omega na Perezida wayo Lieutenant General Victor Byiringiro barahiriye ko badateze kandi gutaha ku neza. Abayobozi ba FDLR babonye ko iyobokamana ari imwe mu maturufu azabafasha kandi kugumana abarwanyi cyane cyane urubyiruko. Bashyizeho amatsinda y'abahanuzi abizeza ibitangaza, akabasobanurira ko urugamba kandi rwabo rushyigikiwe n'Imana kandi ko bazajya ku butegetsi bw'u Rwanda. Ingengabitekerezo ya jenoside n'indi ntwaro ikomeye cyane ya FDLR, abayobozi bayo bigisha abakiri bato bo ko u Rwanda ruyobowe n'abatutsi kandi ko ari abantu babi. Ibyo bigatuma kandi bakura banga igihugu, bakumva ko bari kurwana urugamba rw'ukuri. Ntibigarukiraho kuko umurwanyi wa FDLR yumva ko aramutse kandi ahuye n'umuntu utuye mu Rwanda aba agomba kandi kumugirira nabi cyangwa se akamwica, kuko byagenze nk'uko byagenze mu Kwakira 19 ubwo Rudurunana yateraga imusonze ikica abaturage 14. Abayobozi ba FDLR kandi badashyigikiye bumva ko batageze ku mugambi wo kurimbura abatutsi bose, barota ko baramutse kandi bageze mu Rwanda basubiramo jenoside, bagatura mu gihugu bonyine. Ibyo nibyo rero ngo byatumye leta ikaza ingamba z'ubwirinzi ku mupaka kugira ngo batazayica muri humye. Abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi baragowe, abarwanyi ba FDLR babafata nk'abanyamahanga bakwiye kandi kuva muri RDC. Ati niyo mpamvu rero abanyekongo nk'uko bikomeza kugenda bivugwa, ati nka Guverineri Bahati batumva ukuntu bahawe icumbi na leta bashaka kubirukana mu gihugu cyabo ndetse no kwica bagenzi babo. FDLR iba mu mashyamba ya RDC no mu baturage, aho ishinze ibirindiro baba kandi bagomba kuyitunga kandi bakayishyigikira ku ngufu. Niyo mpamvu rero batuye muri Binza n'ibindi bice bahisemo rero kubajyanira ibyo kurya kugira ngo barebe ko ubwacya.
aho AFC/M23 ifatiye ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru yashyize imbaraga mu gusenya ibirindiro byose bya FDLR mu gihe leta ya RDC yo yahisemo kandi kugira umutwe w'iterabwoba umufatanyabikorwa w'imena nk'ihuriro Wazalendo rihuza imitwe ya Mai Mai ndetse na Nyatura. Raporo y'umuryango w'abibumbye igaragaza ko abarwanyi ba FDLR bafashwe bagacyurwa mu Rwanda kuva AFC/M23 yafata umujyi wa Goma muri Mutarama 2025 ari benshi cyane ugereranyije n'abatashye mu gihe leta RDC hagenzuraga. Mu gushyingo 2025 Vice President wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe abari abarwanyi Major General Retired Jacques Nziza yasobanuye ko mezi 10 u Rwanda rwakira abarwanyi barenga 200 ba FDLR. Bigaragara ko mu gihe cyose AFC/M23 igenzura ibice byegereye umupaka w'u Rwanda bitazorohera FDLR kubona aho imenera, ahubwo abazakomeza kwinangira bazahungira mu bice bya kure. Icyakoze abahisemo neza kandi bazafashwa guta bahabwe ubushobozi bwo kwiteza imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba yari afite ibindi bibazo by'uburwayi arwariye mu mujyi wa Goma ariko bitari byo gupfa. Aya makuru muze kwitondera, amakuru mukomeza kugenda mwumva hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye, muze kwitondera kuko dukeneye kuza kubona confirmation yo ku ruhande rwa M23 mu buryo buri official. Mwitondera amatangazo abantu barimo baragenda bakora bitewe na artificial intelligence cyangwa se ibindi byinshi bigenda bitangazwa muri rusange, kubera yuko turaza kumenya ko Lieutenant Colonel Biringoma yapfuye ari uko tubonye M23 bitangaza, ndetse kandi tukazabona n'imihango yo kumuherekeza cyangwa se yo kumushyingura, kubera ko hari amakuru mfite y'abantu bari mu mujyi wa Goma agaragaza yuko Lieutenant Colonel Biringoma ari muzima, ahubwo bo bakomeje kwibaza ngo kuki aya makuru yagiye hanze ndetse akaza agaragaza Lieutenant Colonel Biringoma ko ari we yabaritabye Imana. Ni propaganda, ni M23, ni leta ya Kongo, ni abantu bari hafi ye ntabwo barimo barabyumva, gusa nabwo ntabwo turabasha kugenzura neza 100% aya makuru turi guhabwa n'aba baturanyi ba Lieutenant Colonel Biringoma hariya mu mujyi wa Goma. Gusa hari itangazo nabonye ryashyizwe ahagaragara na M23 ndetse uwitwa Colonel Bahati Ndaje mbabwire amakuru akomeye cyane maze kutubwira ariyo araza kuvamo ukuri kose kubikomeje kugenda bivugwa kuri Lieutenant Colonel Biringoma. Mbere gato yo kundaza kujya kuri aya makuru yo kuri Colonel Bahati nawe M23 ni guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, reka mbanze mbabwire ko mu makuru agezwe muri aka kanya butuvugana ndetse nuko uwitwa President Felix Tshisekedi nawe biravuga ko yakomeje gushya ubwoba, yakomeje kugira ubwoba bwinshi cyane nyuma y'amakuru yakomeje gutangazwa ko imirwano yakomeye, uretse kuba baragiye batangaza ko hari igitero cyagwemo abayobozi bakomeye cyane ba M23. Ndaza kubabwira neza ko witwa Lieutenant Colonel Biringoma atarimo. Biravugwa yuko n'ubundi mirwano yo yamaje guhindura isura, ariko Tshisekedi we ari pari mu gihugu cy'Ubufaransa, ndetse biravuga ko yaganirije Macron ku mukandida ashaka ko azahatana na Madame Louise Mushikiwabo ku buyobozi bwa OIF. Bivuga ko President wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yaganiriye na mugenzi we uyobora Ubufaransa Emmanuel Macron ku mukandida w'umunyekongo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa Organisation Internationale de la Francophonie. Iki kiganiro cyabereye Paris mu Bufaransa ku 25 Gashyantare 2026, aho Tshisekedi yagiriye uruzinduko rw'akazi rugamije kandi gushyira imbaraga mu bufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ibiro bya Perezida wa RDC byatangaje ko Tshisekedi na Macron banasuzumiye hamwe ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Leta RDC kandi ikomeje mu ibiganiro n'ibihugu by'inshuti kugira ngo bizashyigikire umukandida w'umunyekongo ku buyobozi bwa OIF nyuma yo kumenya ko umunyarwandakazi Madame Louise Mushikiwabo aziyamamariza manda ya gatatu. U Rwanda rwafashe icyemezo cyo kongera gutanga kandidature ya Madame Louise Mushikiwabo nyuma yaho ibihugu byinshi cyane bigize OIF bishimye ibyo yagejeje kuri uyu muryango muri manda ebyiri, binamugaragariza ko byifuza ko akomeza kandi kuyobora. Mushikiwabo Ministre wo mu Faransa ushinzwe ubufatanye n'ibihugu byo muri OIF yitwa Eleonore Karwa yagiriye uruzinduko muri RDC mu ntangiriro za Gashyantare 2026. Yabajijwe niba azashyigikira umukandida w'umunyekongo, asubiza ko akiri kare ho gufata icyemezo. Ministre Karwa yasobanuye ko Ubufaransa butegereje kumenya abakandida bose bazahatanira uyu mwanya, hanyuma kandi bukabona kwemeza uwo bazashyigikira. Ati amatora ya Francophonie ni urugendo, si ibihugu biyamamaza ahubwo n'abakandida. Ubufaransa buramburiye amaboko ubusabe bwose buzatangwa, niba ntibeshye ni ukugeza tariki ya 15 Gicurasi. Tuzitondera cyane uru rugendo. Umukandida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ku buyobozi bwa OIF ntaratangazwa, mu bo bivugwa ko ishobora kandi gutanga
barimo Dr Denis Mukwege wahawe ishimwe rya Nobel muri 2018 ndetse na Fred Matunguru wabaye minisitiri w'imari kuva muri na rimwe kugeza 2003. Mushiki wabo aherutse kandi gutangariza Jeune Afrique ko adatewe ubwoba n'umukandida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko yishimiye no kubona uzahatana nawe kuko bizaryoshya aya matora. Yagize ati ni byiza, ati ibihugu bizabasha kandi kwihitiramo, ati mu bireke bizatore, ati mu by'ukuri ntekereza ko guhatana ari byiza kuri OIF, bizana impinduka mu muryango wacu, ni byiza, nge nta gihamya nta gihunga mfite ati kuri kandidatire ndetse n'aya matora. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya OIF kandi izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Cambodia kuva tariki ya 15 kugeza tariki ya 16 Ugushyingo 2026, niyo izatorerwamo umunyamabanga mukuru w'umuryango. Ashobora kuzaba Madame Louise Mushikiwabo uzakomeza iyo manda cyangwa se akazaba undi muri rusange. Hanyuma rero nihuse n'abatindiye, reka nje kuri iyi nkuru mbabwire ko guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yitwa Bahati, akaba rero yari guverineri washyizweho n'ihuriro rya mama 23 rwa mitetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Colonel Bahati Musanga Erasto yasabye abaturage kwitandukanya n'umutwe w'iterabwoba FDLR, abamenyesha ko abawushinze bamenye amaraso y'inzirakarengane mu Rwanda, bamenye amaraso y'inzirakarengane mu gihugu cy'u Rwanda. Ubutumwa rero yabuhaye abatuye muri sheferi ya Bwisha, Groupement ya Binza, mu teritwari ya Rucuru hafi y'umupaka wa Uganda, ubwo yabasuraga aherekejwe n'abandi bayobozi bo ku rwego rwa politike n'urw'umutekano. Ati bariho umuvumo w'Imana, ati ntibazabasha kandi no kugera ku nzozi zabo zo gutaha bagafata igihugu baturutsemo, kuko bakivuyemo bamenye amaraso y'inzirakarengane, bageze na hano kandi bakomeza kuyamena, nibyo biri kubakurikirana. Ubu bariho kandi amaraso afite urubanza, turabizi neza ko bakiri mu mashyamba kandi ntituzahwema kubarwanya kugeza tubatsinze. Guverineri Bahati yavuze ko abagize FDLR ari ibisambo by'indambi byirirwa bishuka abaturage, bikabambura, bigasambanya abagore n'abakobwa ku gahato. Ati ariya mabandi ntazigera agira igihugu nk'uko tugifite uku. Ati icyo bashoboye ni ukujya batega ibico imodoka bagasahura abazirimo, ati bakabica, ari nawo muvumo rero ukomeje kugenda ubabaho. Yagaragaje ko abarwanyi ba FDLR kandi baramutse badashyigikiwe na bamwe mu baturage babajyanira ibyo kurya, ati mu mashyamba bayivanamo bakishyikiriza AFC 23 ikabashyikiriza u Rwanda. Hanyuma ikomeza kugenda bivugwa muri Werurwe 24 AFC 23 yafashe agace ka Nyamirima kari hafi y'umupaka wa Uganda, nyuma ya Katwiguru yahoze ari indiri y'abarwanyi ba FDLR. Yanahozemo kandi ibirindiro by'uwitwa General Dani, bari barahashyize bariyeri bambura abaturage. FDLR rero ni umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, barimo interahamwe, ingabo zatsinzwe Exfal, bahoze mu butegetsi bwa Habyarimana Juvenal, biganjemo abahungiye mu burasirazuba bwa Zaire yahindutse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva abantu rero bahunga, bahora kandi barota gusubira mu Rwanda binyuze mu ntambara, bagakuraho ubutegetsi. Bagerageje kenshi gutera iki gihugu baturutse mu mashyamba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibyabahira, ariko n'ubu ntibarava kwizima. Hari abarwanyi ba FDLR kandi babonye ko intego bihaye